sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. The incorruptible seed is the infallible word. It bears fruit when it's planted in fertile earth. When you're sowing the seed, some will fall by the way. The birds from the sky will come and take it away. These people listen, but they're not receiving. They show up just to be seen, but don't be discouraged, brother. Keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. In a field full of stone, no fruit can be grown. When the word goes in one ear and out the other, it's gone. Many people are torn, they're being choked by the thorns. Life is squeezing their faith, keeping them weary and worn. They get the good seed, but choose not to believe. And you cannot make them change, but don't be discouraged, brother. Keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. Good ground is where the people are found, who will live by the word, who will lay their life down. But they're not left alone, because the thorns and the stones are still there, but they don't care. Brother, keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where the good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. Brother, keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where the good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. For some of the good seed will fall on good ground. People keep on sowing the good seed. Talofa hatu le nei fo ia fiafi le suafa manumalo Yesu Keriso le Nasareta yo vo au le tuo Abrahamo le tuo Isaako ma le tuo Yakopo o te whaatalofa tua i le pa ia manumalo si tātou o tunu ia i tina matamama tutua ade ngate au auna le tua mo la tu whare tua ma le pa ia le au whenga luenga whapefo i tua asina sina si tātou o tunu ia ma le lo fo i o le malo si nu whapeo na mafuta mai dunga le tātou pokalame se tupulanga tala vau le whaangaloina fo o tau le tātou pokalame i le nei fo ia fiafi o te whaatalofa tua i pa anga masani a le tātou pokalame mai so se tafa lava le lalolangi lo o maua fo i o lo whapeo no tau mafuta mai ia whaatalofa tu fo i le ia Andy Masei o le mafuta mai o tako I think o la Lord surviving on the New Zealand lo iai whaatalofa tu fo i tu whinia Margaret whaatalofa tu fo i le Leitupo family
joko ma le ainga, le ngate leo langa vale tito, whaatalofa atu le suafa manu malo Iesu Keriso, i le sunga fo ia e seneneli, ma lor soifua, a mori atu alo whaanga i le sunga ma le wharatua, whaatalofa atu fo i se uso ia eti efu, sunga ia pasta eti efu, ma le mafuta mai fo i nei au se talia, ma lor soifua, ma lor tautua uso, whaatalofa atu fo ia leota tuna Scotty, ma lo uso, whaftai le lango mai, whaftai fo i le mafuta mai, whaatalofa atu fo ia soli petaia, ma lor soifua, Eco's Nest, whaatalofa atu le mafutanga fo i lea, ia whaatalofa atu fo i tofine ia alofa luau, whaapeo na mafuta mai nai Hawaii, whaamanuia le tua ia te oe, whaatasei fo i manet ma le mafuta mai, whaamanuia le tua, whaatalofa atu fo ia Sophie, efu ngā loi tie, ma lo lava le soifua, whaatai le lango, whaamanuia le tua nei fiafi lau whanongolongo, ma lau whaafonga, whaatalofa atu ia Simi ama, ma lo soifua uso, oa mai ngā luenga ma le na fo i tu whaatalofa atu ia te outou, ia le ngata i le whaatalofa atu sunga ia miskopa Ioane, lo whaapeo na tonu o lo whainga ruenga nei fo i tu lao le fiafi o lo mafuta man tātou Bible Study, whaatalofa atu ia onosai, Leon Moana, le ngata i lea tupu a lau fali lino, whaatalofa atu ma lo le soifua Mercy, Panapa, whaatalofa atu Fiona Sofia, Billy Sally, le ngata le Fiona Sofia, malai tonu efu, whaatalofa atu Lily, ma lo lava le soifua, whaatalofa atu ia te outou malava, puau Ioane, a inga tia, ia male loa si tātou watunu, ia tonu wale mawatu ila whaatalofa, au te whaatalofa atu ia te outou, whaatai fo i mole mafuta manefia fili tātou a onga, nei fo i mataha upu o tātou, o le tātou tatanoanga, whaatasi fo i male tūlanga o loo iai, ia lau sāvalinga whaaleanganga. Amen. Want me to turn it up? Testing 1, 2. Ti koe kau ka muka ko audio a. Kau fa leo kele aku ma mali atu ono le tūlanga na motusia tu tato audio. Se I taututu atu I lunga. Ya, a wafo ile. Ia whai ngō fie ngō outou. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ia, a tonu na ua maua mai, po manino mai fo ia wheo whaale tonu le audio, ia, palo message mai lava, a o tamu whai kope aku le fixing o tātou audio, amen. Thank God for technology, amen. Let's pray. Le tuan mātou ta mavi, ia la ua whir ne fiafi, whaaftaile nei awano o mātou toi o mai e whalongo longo, tama. Ia, wha lo wanganga, fisoso ani mai lo mātou vai mo lo mātou le ato toa, ta tala mata o lau whanau, fisoso ani mai lo ni tangata o tau mawhai e tala no amaia le poto, ma le malama, mātou te tala ina ile nei o le rei mataha upu, ia o stasi fu o mataha upu e se a mātou wa o ina pe mātou te tala no ai mātou o lau whanau peitai, o umo na iei whaamanuianga, o e whaamanuia mai ai, ia te I mātou e ala ile nei mataha upu tu atu o mātou tangata I la o fio, e te whesoso ani mai a o mātou tala no ai, ina ia mawhai ono mātou malama, e meise lo fina ngalo mo I mātou. Whaamanuia mai la o fio ta mā nea fiafio na suafa o Iesu Keriso, mātou wole mawala au tuai nei, amen, amen. Hallelujah. Hallelujah. O leo lo fa pe ona tatu wa tala noa ile il tūlanga o lo tatu tano fu wa I taulanga. Ai tatu te le io o il taulanga mo lona whaatinoina o te fia tala noa mua ono le vai taimi nei wa tatu iai. O le tatu tala noa I tupe. Hey man, when we talk about offering and tithe, actually we talk about money.
Amen. Back in the days, lai tala no tu spa ia sa tala no ai mo meo fu o fa ele anga, ia po fu o fa to anga. Amen. Ona fu ita ui tu tono tu spa ia ila fu ia le faino tu fu wa ia fa onga ile tupe. Amen. The Bible's wo umona tala no ile tu spa ia o te fia tala no ile tupe. Ona a fo ia se va inga ole mataha upu le a tonu, this topic will make you feel uncomfortable. Inisi o tangata fo ilele atala no lo ime tau tupe e pe wale comfortable fo ilele la tau il tulanga na mataha upu ai le mafai ai ona tau fia tatu tala no ai ona e hao ona hao ina a fa yo o tangata te fia i tulanga tau fa tau marriage o loi tulanga tau marriage o tatu wo ile o onga ime tau marriage, right? O tatou wo e o ina I tatou pe fa fe na fai le runga ali tu sa lava pe wa se furu ka usanga kalungu ngofo malo marto ainga e te lua o lava e o ina pe fa fe ona ia ona fai se meta o se marriage so fu malo lo ina ma o ina oi ina ia ata mai le meta o marriage. Amen. O fo I tūlanga tau pisinisi, e mawhai fo ona e alu ia o onga tau pisinisi. E alu e o ina oi pe fa fe ona fai le pisinisi. Amen. E ila le manatu whatangata Samoa fo ilili. O nga kala ngoi mea kau marriage fo mai. E fo ka kou Samoa e whaapea le whaino. O fo I mea tau, o nga I mea tau tupe. Me fo ka kou Samoa o le whainga le whai e ka kou kupe. Fo ka kou kumanga. E pe fo linga mai so se taimi lava e vatu se mata upu. E iai lava le mawhau wha Samoa fo ilili. E pe fo linga mai e ese le atua nga whai e kaka Samoa. Ese le atua nga whai e kaka Palangi. Amen. O tele tangata to tele ina mindset na tata Samoa e musu e o ina I se mataha upu. Amen. A faila o le a fu no le mea pe o tangata ke rusiano e te fie e manu malo ina ni nganga mo le fa ola tanga. Amen. E te alu fo ila e o ina tangata I le mataha upu taua. I le mataha upu tau le fa ola tanga. Amen. E te wha mawhai fo ina lau o onga ono lai te mana o manu malo nga o tangata mo le vaenga le na o te mana o wha malo sia inga ma tuatala noa I mta upu tau lea lai tonu la whionga pa ia lea tua o mea lava o mta upu e te tau le tātou wola mo le tātou soifua o lai to tonu tu pa ia. Amen. E o fo I lai lo manuia I le tino po manuia tau tupe o lai to tonu tu pa ia. Ai o lo ina tala no I me tau tupe e pe wale inka lesi le stangata fo ile le atono inka lesi le stangata a le stangata pe wale comfortable fo ile na ia le mata upu pa hey just ngofo fo ile le mfa longo o le ase o ngar tu spa ia e fa ata tau il tupe. Amen. Pe no uta ua ile mta upu le na al tato wa solua e tele atu mata upu tala no ile tu spa ia ile mta upu tau tupe na ilo o afo I mata upu le faith ma le salvation. O le faith e lua se laus fulu lima foi upu o le mta upu le o le afo o le salvation lua se laus fulu valu foi upu e whaatau ai sauno le tupe lua afe ma le lima fulu valu foi upu ma po mta upu tu whaatas e whaatatau tau tupe ono le te le o le mata upu le o le tupe I to tono tu spa ia and yet ele o ave I se fa mamafa I lona o ina e ia la le manui o le lalolangi e ia manui o le lalolangi ai wo to sila fia e ia fo I manui o le atua I to tono le malo o le atua. Amen. Awala tatou te awale avia fa manatu religious fo le tatou le tatou mata upu ai mamalo ma fau le tatou te o ina I mama tatou tu spaia. Amen. Hallelujah. Tatou oile au maisina vaenga mai le fiu pa ia le atua. Amen. O te lolo mata upu le nei le mata yo e ono to te lo tatou malama le mata upu nei a mata yo e ono molona I tu tonu ole mta upule ono alu o fai tau ale la utanga e vatu ia se summarize atu fa pu ale o tu tonu I e tolu vaenga ia tala noa ia su tu tonu mta upu male ono ole me tau ole foai ole me tau ole tatalo male me tau ole anapongi tolu me tala noa ia su tu tonu mta upule. Amen. Na foi mai lunga e avatu ni mea alofa
aua I loa e lou 5 tau anga vale le mea ua whaia e lou 5 tau matau. Tala no lo Iesu pe whawhiona e fowai. Amen. So, aua I o lau e alu whai le vaenga muli le mta upulea. Ai te le I whai tau mai lunga le vaenga lai lunga. Ono o I le tala no atu spaia. O le fwoi wha mamafa Iesu le mea ta o le fowai. O le mea ta o le tatalo ma le ana pongi. O le ana pongi tono tu spaia ua e wha maua lalo I lunga o le atua. O le fowai. Whamara tala tu spaia when you give. O le upu e wha o ngā Iesu o le when. O le upu wen, lona winga, e tatau ona e whaia e iai le teimi e tea, e te fōai ei. So o se kerisiano lava, e fōai. Whaafewhea ona e fōai, pe a whaia leo iai se mea o ia te oi. So o se kerisiano, matatu spa ia, a o tau fōai. Eime, a e avatu. E leo whai mai, if. E leo whai mai, if you give. No. Lana a if, lona winga condition pea, pe te ave pele ai. Ai o le upu le whana, when you give, lona winga, so o se kerisiano lava, e tatau ona fōai. Foi mai fōra tala tu spa ia, I lalo man foi upu e lima, foi mai, pe a e tatalo. And when you pray, lona winga, when you give, but when you do a charitable deed, like tala noi lea, when you give, when you pray, like tala no manita upu e lima, e tatau ona e tatalo, so se kerisiano lava, e tatau ona tatalo. Amen. O lafu e tala noa tu spa ia, ia tatou, pe a mai, when you fast, pe a e anapongi. Amen. A oina e tatalo, pe a e tatalo, pe a e foai, pe a e anapongi. O le tala noa mta upu lea. So se kerisiano mea e tolu pito. Isiri ona ta ua, e te foai, e te tatalo, e te anapongi. Le tala noa Iesu ma te o le ono. O mai loi lano le. Il tala noa Iesu lalo I le. Ala utato o mai le mta upu e. Tatu fai tau mai le pick up, mai le verse lua tasi. Fai mai le fai upu lua tasi. Awa o le mea ua iai lo outou oa. E iai atoa fo I moutou loto. Amen. O leo te tala noa I le oa lea o le oa mai le atua po oa o le atua. Po le oa I le malo o le atua. E wha manuia ina o e tutonu o le malo o le atua. E ei manuia o le malo o le atua. E ei fo I manuia le to te le tangata lai wha pia la to o manuia o le lalangi o e le anga. O la ei wha manuia ngā le atua o manuia mo tātou. Amen. Wha manuia ngā le atua mo lana whanau. Le no la e o mai I wha mai. O le mea iai lo outou oa. E iai fo I lea, moutou loto. O lea la o te tala noa I le tangata e loto e au auna I lea tua. O la iai lona loto I le au auna I le tono le malo o lea tua. Ai ta tau fo I ona manuia I lea, I le lalulangi. Lana tātou tala noa ai fumeta la paulo o te lulu atu wha lea nganga. Ai o te sele mai lea. I le tino. I manuia o le tino. Manuia e pala. E maua e tātou e ai. O le fo e mea umai tātou tanoa, o le tātou tanoa I manuia, le anan tātou tanoa I la solulu. Amen. Ana nei lava li fe tātou plokalami. O tango ngi ke vai e kolongi, just a research fo ile vai tulunga. O ova ile ono se fulu 60 plus trillion. Le ai tā la fo laulangi. Amen. Tātou vai fo, le tātou tanoa I le tāua o le tupe. Amen. Si fa tātou tala noa mua lava I le tupe. Amen. E fai lava la sina tāu o le mata upu lea. Ono lena tātou tāu le stofi. But let's go into this topic now. Tātou te ho I te tonu. E fa aipo lea fina ngalo lea tumain. O le mea lea o te fai atua ia te outou. Awani outou papole I o outou wola. I mea tau te ai, ma mea tau te inuai po outou tino. I mea tau te ofu ai. E le sidi ea le ola I le mea e ai, ma le tino I le ofu I o outou vava ai I manu fele leila tau te le lulu. Saito pe sele pe fa aputu I fale saito. Ai whangaina I la tau I lo outou tama o I le langi. E le sidi ea outou le lei I lo la tau. Amen. Mai sidi I tātou I lai lo manu fele lei. Mai, o ai ea so outou na te mawhaia I lona popole, ma le whaateleina le umio lona o langa I le kūpita e tasi. Amen. Whamatala tu spa ia aua tau te popole. Ana tātou whai tau tu spa ia I tala le fionga pa ia le tuwha mai. Aua le popole ai tatalo. Amen. Aua le popole ai tatalo. Le talo no ai lunga atu. Io tātou tatalo.
Amen. Fa me tala tu spa ia e fo ia tu ona e maua mai lea o le tala noi le principle o le kingdom. Amen. Tātou te tatalo ma tātou tui ana pongi ma tatalo o la fu i tātou te fo ia tu ona fo ina mai lea on o principle. O le fu ila me au tātou te papole. Amen. Au tātou te papole a ia fa iloa i le atua pe tātou te tatalo i le atua. Amen. Tatalo pe o le atu. Ana pongi atu lumo o le atua. Fumela ia. O ai ea so o tau na te mawhaia i lona papole. Ona wha tele ino le umi o lona o langa i le kūpita etasi. Le isisi. Amen. Se a fo i le mea tau te papole ai i ofu. Ia o tau ma fau lau talu talo le vau. Pe wha pe fia ona tupu la tau te le ngā lurue. La tau te le milo fo i. O tau wa ai lau talu talo le vau. I le ngā lurue au le le ia. A whamertala Yesu. Mai a ute whaiatu ia te o tau. O solo mona malona mātonga o fia tele. Na le ofu o ia pe o le tasi o nā mea. Fa mai sili atu le au le le o lau karokalo. Ngai lo le mamalu o solo mona. Le na ofu ele tupo se epa. Amen. Lona winga. O le best lenga ofu ai ia Solomonga. Le au le leo Solomonga molonga mamalu ma Yesu si le lau karokalo. E fa tala Yesu. Ai a fai e fa pe ona fa ofuina ele atua le vao le fanua e ola mai iaso i le so ai la fo ina tai au o nga umu e sili e ona fa ofuina o tou e fa tua i titi. Amen. Fa lau talo sili a Solomona molona mamalu. Le au leo lau talo. A whamatala a Yesu, a sili ai se fa tua i titi. Amen. I le lau talo. Lona winga, e ka kaunga sili aku le ofu e ke ofu ai, pe ke au le lei aku ngano lau karokalo, le au lei a Solomonga. Amen. The best of the land. The willing and obedient eat the good of the land. Le la tatou o tatano tupe, ma le manuia. Amen. I le wha manuia ino tatou i manuia o le tino. Amen. Whamaila ia. O le nei, awane o tō popole pe a wha pe ane ni a mea tātou te ai, ni a mea fo i tātou te inuai, ni a fo i mea tātou te ofu ai, a wā o mea uma, ia ua sa ilia e nu ese, a wā usi le fia lo o tō ta mā o i le langi e ao ngā ia mea uma i a te o tō. A ia o tō mua i sa ili le mā lo o le atua malana mio tonu. Ona whaopopoina atu lea o ia mea uma i a te outou. Amen. E ele mea mua. Ele mea mua e tātou te wha mua ina. E wha mua le mālo o lea tua malana a miotonu. O le ale mea ta o le mālo o lea tua malana a miotonu. Ono o ile ki o manuia. O lo wha mua ina o le mālo o lea tua. O le o inana i lo o. A whai o lo o alai tutonu o le mālo o lea tua. Lona winga te wha mua ina fo ila le mālo le atua. A o e wha mua ina le mālo le atua. E te maua fo i manuia i le tino. Asea, ona o le atua e ona uma fo mai o ia e ona povi la ile, fo mai o ia e ona povi o ia fo ia e ona aulo ma a rio. Mai tala i ova, len tato tano i la sorua, o ia uma e ona. Amen. A o ina whaia i le atua. Amen. Na tala no fo ile tusia la. Te to no me lua valu le manuia o tangata ea. E ava mausta i le atua. Fa manuianga le atua mo o e maa unai tutonu na. Halu e fai tau. Manuia umana e maua le tangata o manuia le tino. Amen. O le la tato o e tali o na iei nisi o tali tonunga po o myth po o tala whangongo wa uma o na foi ona fai e tangata pe so se taimi lava e tato tala noa tu wai manuia foi met kala alisi e ilisi myth le lo te lo e auia e le tato nunga alisi foi mai o manuia o le atua le ni manuia fa le tino o manuia fa le anganga Woe fa longo talana e kala ngoa ki manguia o kingo fa manguia ngale tua fa mai ai le ai o manguia le tua fa o manuia fa le anganga ile ni manuia fa tino that's unscriptural. Yes, ai ua fai matari tonunga e tari tonu nisi wala vale anganga manguia ai le popole ile tino. Amen. Fa fera ele popole ile tino ole afoi ole tatu te ole lalang la tatu o tuai ma tatu tanua a wale fai fa tari tonunga foi lele ai e tango fai fa pa lengi le lo wala fa le anganga mo lo wala ile tino. Amen. Hallelujah. Sa ili mo le malo le tua malana mi tonu a e maua Yesu wa e maua le malo le tua wo e fa nau le malo pe mo Yesu le ala e mo le malo o le ala le si me so ai malana a mi tonu o le me tonu i tonu le malo o fe ala le tusi e te maua uma ia me tonu le malo
tasi lava no fuanga tātou te oai, o te tonu le fiongo pa ia le atua. Amen. Tātou te mauai, ia le manuia lea o le atua lea nei, o lea a e whaia e mana o I manuia o tuspa ia, whaia wala le whamel tuspa ia. Amen. Hallelujah. Tātou watu, au tātou ei pēa mātaio. Te fia watu tua le mātaio sifuru. Amen. Mātaio sifuru le, whaia Yesu, le saunoanga le, whitalinga le Yesu, tātou. Let's pick up from verse Mātaio sifuru. Tātou a mata man whai upu e fitu. Whamai a outou wō, ia outou tāla I atu, ia whaape atu, ua lata mai le mālo o le langi. Whamai lo le whetalainga Yesu, ia outou whaamālolo I e mamai, whaamamale e pela, whaatutu I e ua oti, tutuli I te moni. Ua maua fua e outou, ia outou fōai I na atu. Whamai le tāla Yesu, I le ngā luenga ia whaa, tātou ie o tāla Yesu. Amen. Pero ngā ruenga given, o ngā ruenga whaiwhe au. E whamai tāla Yesu, na maua fua mai. Na au mai fua e le atua ia te tātou le poto, na au mai fua e le atua o kere kongi isa kupe. A tonu sa o toni tupi ngā re a onga pa o le nganga o le atua, na au mai fua. Revelation was free. Amen. O le mea mua fua mai, whamai fo ila o le poto, ma le malosi o me, na mai fua e le atua o kere kongi le atua. Kere ko ngia se kupe le tu au mai ai. Amen. Ai olea, fa mai na au mai fua. O te tango fo ila ava tu fua. Amen. Au mai fua ava tu fua. Fa mai no la ion foi upo iva. Aua ne I teu ma o tou o auro, po a rio, po apa me mea I o tou fusi. Fa mai la tano Yesu te mi le to te o e talai au ko ke o ma ave se au lo po se a rio mangi me ko ke o ma o ko ole fe au o tala le lei ole mea maua fua ele I maliu keveni lungo sa kaulo no someone pay the price o Yesu na maliu o yena to ngir tau ai ole afa o malan to ngir tau o tala I no le mea maua fua ele whaakau mai e Kevin se whaalinga mai lea ina mario Yesu. Pena whaakau me Kevin, pen kokongi Kevin ne mario Yesu. No, it's free. Amen. O le tala le leila, e furi. Amen. O lona tala ina foi, e furi. Mea furi na, e ala inga furi ka ko postani. Amen. E furi. Ona na mai fua, na maua fua. Amen. Foi mai la ion foi upo se furu. Au, whamatala Yesu, e aua ne I teu ma o tou o auro po ario, po apa me mea I o tou fusi. Aua fo'i le ave se tanga I le malanga, aua fo'i le tai lua o ofutino, po o se e vai, po o se to, aua e tatau on avatu le mea e ai I le fai ngā ruenga. Amen. Whai mai le tala Yesu I, tangata ia leo tala I le tala lei. E kala I fua. I say, the money, it's not our focus. O ngā ruenga o tala I fua, o ngā ruenga, ma tala I lea, le tala le lei e whaatau ia Yesu. Ai whamatala Yesu, aua le avele, auro ma le a rio ma mea ia ma fusi, au tutu au ma outau. I say, ona e tatau le tau I le ngā rua, e tatau na avele me, e tatau ana e ai, e whawhanga o e le atua. O whea la au mai e le atua, kau ai meru ngā langi. Amen. Le la tatou atuai. Ona na umana whaile whetalainga lea Yesu I. Ai tu tono le luka. E ile si whetalainga Yesu na opposite mai whetalainga lea Yesu tatou o. O pia no whea tu o te leo mana o e mai le si tua le mataha upu. Ai ku ule si kua. Le tau ma whaila ve wha amoe moera nganga lea tua. Wha apa lengi le mataha upu. Amen. Awanga I alu fo menga ole kupe ala kalangoa inga ia fo ka ngaka. No. E ei fo ile si tu. Le fa per tala no le manuia o le atua ai lea le tala no le ai fai fuar nga luenga le o tala le lei o tala le fo e fo na mai fua e alu fua fo amen fa mai lai fa pale ni uma tu uma amen fa mai lai tu sia luka lo na ta upe lus fulua fa upe tolu lima Tato fai tau mar upa tolu lima mar tolu ono. Mar whetalinga Yesu. Ua whetala I atu ia te I latou. No au ina atu ia te o tou
e le ai sa outou e te tupe, po o se ato, po o se e vai, pena outou mātitiva e ai se mea e tasi. Ua whai mai i lātou, e le ai lava. Le mata upule luma len tātou tanoa, le na whai Iesu e o, awani a vese mea. Na o e tāla i le tala lei, ai nā, sa totongi i lātou i lea, na totongi lana fofa o ngā e lea tua, ia po lana tau ia i e lea tua. Pe a sa olo walu tāla i le tala lei. Amen. E ka kaure e aru e kaula unga kupe preach money out of people's pocket. E le wha pio la unga uma e uma i funga e wha ahi wala la unga le prosperity. Wha ahi wala e alu wala unga e ka amino la unga e i ua wala la unga o kalango i kupe. Alu la unga i kalango e uma i wha kupe. It's not always about money. Au wala le tau mawhai, e kau mawhai e alu wala unga o le kalango i mea kaurungari ai liliu mai a kalango o prosperity. E sa wai la vea mai a lea. Le sfuruai la vea mele tupe. That o ina loa, i te iloa ai, o le motive a toa lava, inga ia maua mai se kupe. But no, a ue e halu ta lai le whaolatanga, le li whaolatanga, kala ngoa sa tau i sup tala noa le telo mea, e fōa ia e le atua ia, o la lava i manuia o le atua. Amen. O mena ta o manuia mai le atua. E ese mai la, try to manipulate people, e tau mawhai le preach money out of people's pocket. Amen. Be careful with that. Amen. O tau mawhai e la unga mele tupe ina ia ngangau mele loko. E iska ngaka fo ilele ino. For me, I've been to one of the service. Le siaso na. Maa ngai ai o le alo le service. Maa sani la, wana uwa ai, milo uwa o la, ele timi fo ilele, okay, le la ule fa ngai ina la fa te ta inga na. But let me say this. Sometimes, le mana ia io se whaatino ino se la unga po se service. Sometimes people try to tau mawhai ina ia emotion tangata. Tau mawhai to get people into emotion. Pe ina ia mawhai i ona o la whungone me e pia la unga inga ia makua i ho kia loko kangaka vo ilele i momeo emotion. Nganga o lau whika ngisi kangaka i le alo lofa i le atua menenge. Ai whai mai loa pasi me lo marasi marea. Mare pleite whaile. House for what gaming e pia maun me. Kuso the whole idea i kua, e kau mawhai get people into emotion ina ia ke vai. Hey man, these are holy stuff. Hey man, o mea pa ia mea ia, ele se mea fo ilele, e kau mawhai fa emotion ka ngaka inga ia foa iai. I am not, o te leo whaena tala against any other ministry. No, I see this in Lisiaso. Hey man, o le mea fo le mānaia, o le sifuru, o le whainga taulanga, māsani na whai le amatanga, le amatanga. Ai o kui le whaingo le si, wa au mai le afoi, wa pe wa whao ngā le aikia lea, e pe whaafika ngisi mua ka ngaka la, unga ma whaafio sorry ka ngaka, unga whako a whailo la ia le, you know, one day nga sa uyai, and the Lord speaking to me, pe o tala noa mai le atua ilo loto le mea le na, because these are holy stuff. O ina fu ila, really careful i fu ili tu lea, o te tamwhai e iai lava hengo tala ino tala lei. Amen. Tala il tala lei, ai ai fo ile tauila e mai ele atua, o manuia ile tino. Amen. Le ala na tu e fesi de Yesu ila na auso fo mai. Fetala ia tu ia te lato, no au ina atu ia te outou. Ele ai sa outou e te tupe, po o se ato, po o se e vai, pe na outou mātitiva ea i se mea e tasi. Wa fai mai i lato, ele ai lava. Ele i mātitiva ile tala ino tala lei. Fo mai la ia, o na fetala ia tu ai lea o ia te i lato. A o le nei, ai se tangata e ana se e te tupe, i nā tango ia i ai, e whaapea fo i sana ato, o le tangata fo i ele ai sana pelu, ia avatu lono ofu e whaatau ai mai, Le fu mai Yesu, wa sui la tala Yesu i, fo mai, o oela, ia e orkeiming ei, alu rola ma ave lau kupe. Amen. Le teimile na elu i mua. Ngo fa ko o ke anu ave se ku pela nga ya e kau ye kwa o kara lei al taimile le uto fa mai le tala Yesu ya ai lo la tupe tupe na ya toto o rola ma ave I say to te loa ino fa mai le tala Yesu go preach the gospel. Do you know the word go costs money? Amen. E alu le lotu ko kongi lo pingsingi se vai. It costs money. The word go ngale lua leta. It costs money. O lo walu yo in kia ke alu ka lai kala lei alu fua. Ke le oso fua lungal valele. Amen. It costs money.
O le whelua inga, Paulo le whelua iai. The word go, it costs money. Amen. And not only lua letters, I can let it go. Amen. So now we talk about money. Amen. Le alafu mai Yesu I. Ai whamele tu sia Mariko. Amen. Le tatu te oi whetala inga Yesu, ai tatu te le oi isi vaenga. Tono le Mariko, lo mta upa se fulu. Fa upa lua iwa mara tolu se fulu. Whamele whetala inga Yesu I. Ia la tatu tala noa I manuia o le atua. Whai mai. Ona tali atu leo Yesu wa whaape atu. E moni. O te whai atu ia te outou. Ai se ua ia tu ua le fale. Po o uso. Po o tua whawhine. Po o le tamā. Po o le tina. Po o le avā. Po o le whanau. Po o whanua. Ona o au ma le afoi. Ona o au ma le tala lelei. Amen. We tu ua ona o ia ma le tala lei. Yesu ma le tala lei. Tala noa I tangata o le tala lei. Whamela ia. E maua lava e ia tau tai sautua se lau. I le nei o langa. Le tala no I lo langa le nei. Whamai a. E te maua tai tua se lau. I le nei o langa. Lo langa I le tino. O fale. Mauso. Matua whawhine. Matina, ma whanau, ma whanua, a toa fo'i ma sawanga, a o le ola tali e mawai le ola e whaavavau. Amen. For me le tala, whetalainga Yesu, is that sound like o manuia I le tino? O lo tala noi ate oe. Tala noi ate oe le tangata o le atua, tangata atali I ma la fino le atua, tangata e awana I whaaseina I tātou I manuia. Ta itua se lau, ta itua fia le mele tano mai Yesu, I le o langa le nei. Ta itua se lau, o fale, mauso, matua whawhine, matina, ma whanau, ma whanua, a toa masawanga, a o leo la tali, e mawai leo la e whaavavau. O lai tala noa Yesu, I manuia o leo langa le nei, lalo I leo langa le nei kako ke theo lai. Amen. E tau wha amautua tuai. Ia tātou from scripture. E no olo e te le o fina ngalo le atua e te mativa. Ia o lai manuia o le atua. Ona e a. Whamaritala tuspa ia e fia aide le o ngatangi. A o le tangata e sa ili le li. E le fia ai. Amen. Hallelujah. O lai mana o le atua o na manuia wa umana tutongi le atua manuia mo I tātou. Amen. Hallelujah. Mo walu o kusi ngā lenga kalangoa ngi. E le o kusi o lungo kako notes mo ngia fiafi. A le la kako wole kako notes. Amen. Hallelujah. A o vahenga na no latu e toi au mai e ia whaamanino tuai ia le vahenga nen tātou tanoe nei. So, o le la fina ngalo le tua mo tātou. Be fruitful and multiply. Le la tātou to e vali atu le vahenga lea. Pera no tātou tā ua fo I Yesu tutono lea. O le, tono le mātai o lua lima. Na tala noa ai Yesu, le tātou tala noa I lona fina ngalo le kenese mua. Na tala noa ai matala a Yesu ia atamu ma Eva. Ia, be fruitful and multiply. Amen. Tono le mātai o lua lima na tala noa Yesu I tāleni. Amen. Po o tāleni, po o tupe, sa tu uina I lea. Le stangata tāleni e lima. Na arula I o toea invest. Maua I tāleni e lima lana multiply. Le sira na ave tāleni e lua. Aru fo ila ianga lua ina. To e multiply. Amen. Ma tangata na ave e tāleni e tasi. Ai arunga ngā. E le I multiply inga la. So leo tātou mō maina. E te tau na multiply ni mena matu e le atua ia te oi. Kako umalava. Na mai e le atua. Te tau na I kako kālengi. Kaunga multiply. Amen. Ongo tātou. Tau tātou manuia I afu. I manuia o le afu. O le tino tātou o ile. Hallelujah. E tutonu o le. Ato atu korinito. Tusia korinito. Amen. E tutonu le lua korinito. O lona mata upa iwa. O le fai upa e valu. Fia au meile fai upa e valu te tala noa I le fia whina nei. Fai meile tala Paulo.
E mawhai fo i ele atua o na whaafaurai ia te outou o mea alofa uma. O loo whaalavaina ia so uma, o mea uma ia te outou i mea uma lava. Ina ia whaurai ia te outou o ngā luenga lelei uma. Amen. O lo tam whau tatal noa lava i manuia, because o manuia o lea tua, to o par e kongeki kupe, pe aka kalangoa muri ai, pa leile fau, solid, leile foundation there. God want you to be blessed and be free. Amen. So, whametala tuspa ia, e mawhai e lea tua o na whaafaurai ia te outou mea alofa uma. Amen. A tonu e te manatu wa le eise wha mo oe o na wakilesa o i ka halafu ngai ke ngofo mo oe. No, e le eise mea ka o se special case. Eise si lau wha apea Kevin. O a ua lau case special ilu mo le kualanga o le ai ka halafu leu ke ngofo i mo kua ke lea. A tonu e whai mai. E a whungone me wale eise wha mo o lau mata upu. E le special lau maka upu. Kukusa maka ko maka upu ilu mo le atua. Amen. When it comes to finance, when it comes to life, when it comes to everything, kukusa umai lu mo le atua. Amen. Whamena tala tuspa ia, e mawhai fo i le atua, o na whaafau ia te outou o mea alofa uma. Awhana tātou tatanoa e mawhai e le atua, e le mawhai e le tangata, ai e mawhai e le atua. And God is able to make all grace abound toward you. Amen. That you always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. Amen. Se vai le tā hua tele. E mawhai e le atua, o na whaafaurai a te outou mea alofa. Amen. E whaafaurai a te oe e mawhai o na whaateleina e le atua i a te outou, na te mawhaia. Amen. For mai, o loo whaalavaina i aso uma, o mea uma i a te outou i mea uma lava. O mea uma la. Amen. Mea uma lava, i aso uma. Abundance. Amen. E le o iei ise mea ta o se lack. E le o iei ise mea ta o se mativa. No, o le abundance, o la iei le mea, a iei le tupe, o la iei le manuia. Wa iei le se whai mai, o ke manuia lava i le afoi. O lo umafau o ke manuia, mea o kele o le aikia, ai o ke makiva i kupe. Ele o se manuia la le mea nga. O ke mo mea nga. O ke mau o i mga kulelei. Ai le isa o kupe. Ele o mea umala, ngana ke makiva. Ngai ke mau o i mga kulelei, ngai ke makiva le kupe. Amen. A o le upor tuspa ia, foi mai a foi, o loo whaalavaina i aso uma o mea uma, ia te outou, i mea uma lava, everything. Mea uma lava, e ke mau oi mga kulelei, e ke mau oi revelation, e mau foi kupe ko kongo o laukanga. E ke mau oa. E te mau oi, ke le o whai aku lau se miri, wa e kalangolo i le mau oa, wha apea ngisi o lo kalango i me ka o le miri o ngea. Ke le o kupe foi lele, e mawhai o nā, e mau oi tupe, e uma le leia lau kokongi, pe lai ke mo fa pe fa te inga mo mai lau lima se lau i nei New Zealand uma ko kongi lau ranch ko kongi lau au pili mai ta lafu ko fa fanga mar ko a inga ile vai aso ai o kwalisi vai aso la vai ko koi. Amen. Ele o lack o lae fully supply la sufficient o lae lava le fa aso na i lo lea mo mai o lea lima afe ta la to ngel vai aso lua aso uma ai fe elo isi aso e fia fiku mai isi aso nga e pe lima aso la fe eso esi kaleki so e fe eso lo ile sima ma foi wa le lava fa aso o la short. Amen. Au le upo tuspa ia fa mele tala tuspa ia e ma fai fo ile atu ona fa faula ia te outou o mea lo fa uma o lo fa lavaina i aso uma o mea uma ia te outou i mea uma lava everything mea uma lava. E nisi ele fia kia ule ile upunga o ke fai kuro mea uma fa mele e ile filosofia ale se fa mai Kevin le ele o mea uma. Hey, la fa mele kuspa i o mea uma. All things. Some, I'm telling you because other people actually say that. So me ele o mea uma la karongo ai o mea uma manatu le lei o mea le lei e fa o tamau ainga fino fo oia I tupe lava la fa so ile vai aso. Amen. To tongi pide fa nau le se ke miti le ye e pila fo ile tongi pide fa nau a o te me mana o mai o lai lava sufficient lai lava fa so lava matutoi
La lai ta mau ai ngai na oi la. Ile vaenga na. Ke ro kalango aku. O le faula la iungia. O ngi sau milionga i ko kongo laua. No. O le kalango aku le meta o sufficient. Lava matutoi. Manuia ana o le atua. Lava matutoi. Amen. For me le tala tu spaia. Amen. I lalo i for vaenga muni muni. O le foi upu lava le na. Ina ia faula ia te outou o ngalu wenga le lei uma. This is so important. O le tāua ia o lea. O le iai o le tamau a inga i le whānaua le atua. A o ina tamau a inga ina oe, tamau a inga ina hau, o le atali o le atua, o le atali i mla fino le atua. A o ina tātou maua le tamau a inga i le ngata i mawhauwhaunga, ai o le tūlanga tautupe. Fai mena le tala tuspa ia, fai mai a ina ia whaula ia te outou ngā luenga le lei. E te le ngā luenga le lei tātou te whaia. E le mawhai ona e whawhanga ina tangata na whai mai Iesu i o tō alolofa i tangata mātitiva, alofa i lea. O le ala le me ave iai. Ngā o le a, skalo whai sika ngaka makiwa. A o whiere tupe, whawhanga i tangata mativa. Whaafewhea ona e whawhanga pe a whai le lava whaasoa. Right? This is change our mindset. Sui le mawhauwhau le whaapea a ona e whaola inga. O le whina ngalo le atua e te mativa. O le whina ngalo le o le atua. Ina ia lava le whaasoa alana whanau. Ina ia tele ni ngā ruenga le lei lātou te whaia. Whawhanga i e mātitiva. Ma whesoasoani ngā ruenga le atua. Whaalau i tele le mālo le atua. That's his will. Ia tele ni ngā ruenga le lei tātou te whaia. Whaafewhea na tātou whesoasoani ngā ruenga le atua. Pe a whai e whai atua e whamai le se wha i le lava whaasoa. Amen. Hallelujah. Le lau tātou tatanoa i. Tātou toi fo ima tātou tusilia. A si iwan vali mua alam tā upu lea. Ono o le tātou tele i tala whaitau le context o le tusi. Le ua o avatua le verse le nā. E highlight tātou. Ina ia e loa. Le vaenga i o tātou tanoa. Ya. Wai e pēno whea tu e le si wale wale comfortable le mta upu le when it comes to money. But from scriptures, o le fina ngalo le atua e bless au. Ina ia tele ngā ruenga le mwhai tātou whaia. Amen. Ina ia mawhai ona whaamanuia ina, ia le lalo langi ia ma afoi. E ala atu ia tātou. Amen. Tātou hoi le. E le tusi a le. A le whaila haunga le ngā. Lena tātou tala noa. Amen. Whaila haunga se fulu. Whai upas fumareiva. Whai mai. Ia o tau whai au tau saminga. E wheatangi ai, o le waina fo e fia ai tangata ola, a o tupe e ao ngā i mea uma. Amen. E ao ngā le tupe i mea uma. E ao ngā le tupe i lau ai au ai tālafu, e ao ngā tō tero tātou i e le matamata mai, ngā sa kokongi lau internet, e le kokongi ngi vai, pe ngā kokongi se ea, na kokongi le tupe. Amen. Sa tutongi i fo, ia fo inisio la tō lai mamai, sa tutongi au fua la au i lea. Na e alu whaatau mai lea i le tupe. I ke le i alu ave eisi i puvai. Amen. O le tele i o mea o le tātou wola masoifua. Le nei e ao ngā i le tupe. Lefa mele tala tuspa ia. A o tupe e ao ngā i mea uma. But money answers everything. You know, e foi se you know, tali mai foi ma fa pe mai foi o kere akui le menga ele ma fai ele kupe o ma fa kause ola. Sa o te loa o ai ta matiti di mata usanga I loa le mena. Ele ma fai ele tupe na fa tause ha. Ele ma fai ele tupe na fa tause ola. Ai o le tupe wala ina umi foi ona ola le stangata. Amen. Wa ana le tupe le mfin fa tau me ai le ala ina umi na e ola so uma. Amen. You know, listen to understand. I went to far long of oil initiative. I like my man, Mata Masa, or Latin Mata Upuya. It's just in the fact, I will say, I will to pen if you know Uminola, I over your cow. I will put up my hand and say, now, if we know Umino, we are honored for what you're to. Metal tupe. Faka with me, I ain't playing a while. Yeah, for it is so kind of a voice for Miss Elengi, Kavunko Elengia. Amen. So, ole tupe la, e tali le tupe I mea uma. E le mawhai e le tupe ona whaatau le ori. Ai mawhai e le tupe ona whaafia ina fo I tātou. Let's be honest. Ma uma ma afu I mātou a inga. Ia,
I think la makanga o le ma wo nga li e o fikilisi masi sorry i sikilisi masi o fonga ai ma ke o mo ko ro fo le ma vengi fo le mo ko ai mu mai ale mori ha o le ma ke o fo le ma se kupe ko ka vale algi e fia o maka ngaka lo langi la ko kupe fe la fi o le algi la ka li o le ku le sa o ka vale ma ko ai mu al pensingi o faction ko lo vai fa fo kan ko le ka vale o faction ko lo kan ko lo vai fa fo ku le ma ka so so ngi ka vale ke lo le ke mi vole la lo ka vale fo no le enga ka ke ru fo le ku li se enga fo le mo ko la mu pensingi o ka lo fa lusi le kia fo le ko fa se e fo le ta ma hol ma fa le ku da lo ko le me pisia enga hal lo ka vale fo le nga e ru ngala enga o ka ku le kia le lusi fo le fa lusi ai fa se e ka vale fo o fa lo pensingi o faction ko lo ha o lo ka vai lo ka vale ka ku fa fo lo vai ku le fo we try to, live the best we can for little amatanga si marungari. Le lava fa soa. O ke minga. Ko yo ka mga umia sa kupi. Amen. It's not fun. It was fun nga, we make it fun. For le umatam fa for male grace ole to no lai. But I'm telling you, makwa ese male imakisi masi ngi fo vai kau malaka usanga wa makanga wa matana ona moa water mala my principle to spa iam fa tai mota va ai manu ole ko factually e sidi aku langa ko ke le ala ese ngor kisi masi ngi mal kisi masi mua ka kisi masi e alu ka vale soli makwa pe e fa kau fo me alo fa yo maka ka fa me alo fa ha ole ngi ka fa wai soli ka ke ko fa ko mo ka fa ai makwa le ya se kupi a la ka pasi ai makwa maka kia ole me se upur kanga le se me o inala ele ma faila ona e fai mai oli e le ila yai amen ono fo le ha me nga lenga de se kupe ka ke akamo le oli le tu ele ma fai tu pen fa tau le mel na amen ai waka i lole le ese ngol mo le o me kusi masi o kango fa ka wo kusi mele mo ko do va ku ya va ku lau me alo fa le sa ro ko do fa ka mai le fishing rod fa ka mai sa fishing rod ma ngai kusi masi la sa e si fa io che le qua sa ese era il taua tupi amen e taua io tupi e le fa taua ori ai ma fai no fe so ani atato i me tato ona e tali me uma fa fai ngo fia i fo i me uma so ele ai la se le anga tu la tupi e ia le tato nungo nisi fai mai le tala nisi fai mai au atato te focus le tupi amen ya e fa ongala nisi no wo tara no le mele no fa tu e le motive e tara le it's not about money which is true fetalinga na Yesu e tau tongi lenga lui e te le tilo lai o le la foi o lau focus o tala le la ngol mele na vala wina oi e tenga o tala le o me na focus ai oi mele focus ai Kevin o tala le o le tongi ina la Kevin o le mele na le tua amen e ngalu ai le tua ia ai ele focus like na ai wa ave foi nisi foi mai yo ole lotu a wo ko ke focus ila a wo ko ke focus I kupe ai ale focus like kupe ai fa fenga fa nga le tu why not amen o to no fa martala Yesu fetala nga Yesu tono luka lua valu la tato le o ina for time sake ai mat fetala nga Yesu o ai fo iso o to o fia fai se olo ele mua inofo ilalo e fai tau tupe to tongi ai po ua lava na me fa umai amen o lai fa nga Yesu le fa ta inga o lea I lai tala no I le tau o le so lai ona e muli tau ona e fai tau mua le tau ye e lo le tau e tele I faia so se taimi lava e kele I fau le fali e mua eva ai lau pa keki pe lava ai sea ngai kala ngo Yesu ngai fau lau fali lai fa akali ko le fare pala e mo fonga fa vai nga lava e no kupe e mua la eva ai de tupe se vai le tau o tupe mua e kilo iai pe lava de pa keki. Let's do it by faith. Let's do it by faith. E fa nga fo ni meta or common sense. Yes, ole faith, maar common sense. E ho fa tasi. E fa ai lo fa tutua. Ma ai le tupela na matu ele tu e pa lengi le ma me lai fai. If you really sure me na matu ele tu, ma tala tu spa ia. Trust in the Lord with all of your heart. Don't lean on your own understanding. In all your ways acknowledge him.
Amen. E whaila le mere whaatuatua. E le o whai mere tusi pa ia to remove the understanding. No, whao ngā pele understanding. Aia aua te whaalango iai. Rono winga, o ngā ruenga tātou, a i loa te atu e te afu, e te whaatau suka, siaki mua pe a koar kau o lau suka. Va ai mua le tupe. Ai sea, e tā ua, focus mua le tupe pe lava i le whaasoa. Ai, awala le focus le tupe, o le teimene nei, o le la tātou tatanoa. Pe o le mena o whatu nei, i le manuia o le tali o le afo, i le manuia o le tali i o le atua, mona manuia, ina ia tele ngā ruenga le lei tātou te whaia, mana o le atu e tātou manuia, tonu whata oto e lus fulua, whai upo e fitu. Let me bring up this verse. For mai, e pule le mau o i e mātitiva, e au na fo i le no mea i le ua au mai ai ana mea. A whai o nai te ola i lalo ai tā lafu, o nā lai te ola i lalo le pule anga po le malusi anga le tupe. E te le o sa o loto. Amen. E se tasi o, i nei ia o stasi o afo na malanga mai la kamanga ngai e sau e afo i fai poipo ma sia wole o uma nei la fa poiponga o uma fa poiponga ai nga ko e foi le me fai mo ana o ana pepa o ko e foi sa mo o mai le kusi o kusi yanga long ele i ola le long ele fai ko kongi o toi foi o le ia sona sa o tonga me fai nga sa New Zealand apala ia nga pepa mo ngofungi o ko fa foi sa mo er ko kongi nga lo yoi tu sala o ile matal tu pa ia e pule le mau o ie matativa e au na foi le no mea ile ua au mai ia na mea e alu ai o se ilonga lave umanga ko kongi le mele ngi fa ko aiele me ta o sa o loto. Amen. Wa kere la me fi fai, wa ise taimi fo ilele, wa e mana o i fai se mea, ai alo wa e ko e ngofo e mai ia, e umalongo kongi la ulong, fako walu lo e fai. E umalonga fai le mea ko walu lo fai. Jesus constantly warned about wrong lordship. O te le o fai atu tātou te atua i le tupe. Amen. But let me tell you, because Satan uses money to seek to control us. O lai whaongaele ti a polo le tupe e controlli nai le tangata. A ele o manao le atua, pe manao Yesu e te whaamua ina le tupe. The Bible say, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, the right way. O lea la tātou tamawhai e au mai le biblical side of money. Ele evil le tupe, ele leanga le tupe, a le tātou te taratala noa, o le tupe o lea, o what's that, I think he's a French, lena whaia le tala fo ilele, money is a good servant, but, a bad master. For mai, o le tupe, o le au na le lei, ai le o sea lii, ai o le alii leanga. O le tupe, o te whaatu saina whaapea, e pei o le afi. O le afi, e avea ma whaamanu ianga pea e kango kongo le whale, whai le fireplace tu ua i le afi. I nei la iniu si la o na winter. E ma whai o na fisosoani le afi e whaamawhana le whale. Ma avea i lo se whaamanu ianga. Ma ngai o le mawhangawhanga o le whale. Pe ave le afi e tu i to tono le a. Tu le leile afi to tono le a fireplace le me te tauna iai. Ona avea lo la ia ma whaamaumianga le afi. Ai o la na tango mai le afi ko ulungorongo foa. O le ala le me tupu, wa avea le afi ma malaia. Ona mu ai le o le fali. Whaapena fo le tupe, o ina saona e whaonga ina le tupe. E avea le tupe ma whaamanuianga. O se whaamanuianga e manui ai o e malo ainga, manui ai ma moe o le tamau ainga. Ai a se ona e whaonga ina le tupe, e sai ti ai fo i oe le tupe. Ona pei fo ila i o tātou, o le upu fo le no whai o lea, a ponga leve valea. Le na te tango whai le apu, le mo ponga leve, ai koe mau e anga ia. Ai a vea tātou o lea, a ponga leve le lei, e umana ia fausia le a ponga leve, o nā rula ia moe ai, manuea, moe manana mea ai. E a vea ma wha amanu ianga. Wha pēnā fo ila le tupe. O le tupe, a o ina sa o lau wha o ngā ina, o le wha amanu ianga. Ai a o ina se lo na wha o ngā ina, ua a vea o se mālaia ia te tātou.
o i le tātou ua tu tātou tatanoe. Aua, take a slow. Take a slow le tupe le, ono le whatua tātou tatanoe me tau tupe. E iei le tātou nungo nisi, whai mai, e le whaale tino mea alofa ale atua, e whaale anganga. O ke rei lopo oi kanga whaia ko ngā filosofia ngā, e o mara keimingi, so se keimea kalangoa kua i le atua, whai mai isi, o manguia o le akua e whaale e afo, e le whaale kingo e whaale anganga, whaavale valea nā manatu. I think o upusa o nā, e whaavale valea nā manatu. Ele sao, ma ele biblical. Amen. Ele na o manuia ile anganga, e foi manuia ile tino. Amen. Ole, what's the point? Ole foi. O manuia na fai ele tua. Awala, pe o lota fai tu te tala o tatou mata. Awani o tatou fai le mele fai le ti Apollo. Ole fa apong sa o tatou mata, I manuia o le tino. E o whaatasi a melua, te manuia ile anganga, e to e manuia tino. Let's go look into scriptures. Amen. Tato wole tu silea. A lot of people quote this verse. Totonu ile, Ioane se fulu. Foi upa se fulu. Amen. Fa mele tala tusupa, ia ole ngaoi, ele aise tasi me sauai, na ona ngaoi, mafasi mafa umatia, ua o sau ina ia lato maua leola, ia maua atili ai lava. The thief does not come except to steal, and to kill, and to destroy. I have come that they may have life, and that they may have it more abundantly. Amen. O le upu life le I, e whaali liu me le upu sowi. Ia po le said o I le quick meaning is a perfect state of living. O lai tala noa I le ola I le tino, ma le ola whaale anganga. O le tala noa le I fo mai, e te moa manuia the abundance to the full till overflows. O lai tala noa I manuia I le tino. Now, we know, o le winga nana whai upu lea. E tala noa atu I lunga, e tanga whai tau lunga atu. O lai tala noa ia o a onga se se. Whai a onga se se. Lato te au, tangata I e whai mai, le lato te tonunga o mana o a whoi. O manuia o le atua e whaale anganga I le whaale tino. Mea na o te whai ngoi no a onga se se. Yes. Ona, wha me sau e ngoi. Sau e ngoi lau tamau a inga. Mea na ina sau au mai ko ngā mangaku ngā. Lala ua ili, o le mangaku o lista ngata, e okay ane meta o lolo mativa. No. Ele okay. Even you know it's not nice. It's not good. If it's not good, it's not of God. Ele o mana o fo ile atua e te polonga. Wa yei nisi. E wha pia e ilo lai tu tatununga. O lea o ha o mai ele atua ha unei le mativa. No. Show me the scripture. O koe lea kua oe ongo I lea I se makiva. E ingi se whai mai. Wa sasa mai fo I lea kua I kia ui mai I kingo. No. Ngā longa e mai. O oe lava. Ele o ia I oe lea tua. E selfina ngā lo lea tua. E se no manatu. Amen. O lea la tanoma. Whai mai. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. O lai whai mai e sau e ngaoi. Ngaoi atu lea. Ngaoi atu lau tamau a inga. Masau e matua. Nga oi, fasi, mafa umatia oi. Ele o mana ora ti Apollo e te maua. Se kama I mea mai lea tua. Se manguia lai kikia. Ele manga o lea tua te maua. Ai whai mera tala Isu. I have come that they may have life. Lai tala no le upu sowi. That word life, perfect state of living. Lai tala no ile ola manuia ile olanga le nei. Malea, maleola e whaavavau. Na lai tu tano mai ma ia maua atili ai lava. You know, in abundance to the full till it overflows. Amen. I came that they may have and enjoy life. Amen. Ese le mana yo la fiong pa ia le tu. Let me read from the Passion Translation. A thief has only one thing in mind. He wants to steal, slaughter, and destroy, but I have come to give you everything in abundance, more than you expect, life in its fullness until you overflow. Amen. Olai tala no I manuia. Tito wale. Tolu Ioane, 3rd John. Foi upelua, foi mai. Le pele, let me read from the New Translation.
Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prosper. O lai tala noa for my beloved, I pray that you may prosper in every way and that your body may keep well, even as I know your soul keeps well and prosper. O le manuia lai to tonu o lo wanganga, to o telo tātou te manuia i le upo le atua. Oh Lord, I'm so blessed. Thank you, Lord, for your word. Wa makwa I bless ma overflow lo wanganga. Ai lai le ise tu pei lautanga. That's not good. Yeah, it's nice. You bless lai manuia lo wanganga. Amen. Sui lo langa. Alai foi manao. Ole tatalo le ayoane. Ina ia manuia foi oi le tino. Olai tumu lo wanganga I manuia. Ia fa pena foi ona tumu lo tino lo langa I le tino I manuia. Amen. Lo langa I tino I le manuia. Le ile tusi le ale fa oto le na tatou faitawa. Amen. Tatu toi se utoe lua tasi na fata otona. Le foi mai le tala a Solomona. O tu se fai la uma. Te mana o vatu se ata ina e toi fa va ai oi. Fai la unga no mata upu e se fulu. Fai upu suma liva. Te mana o te oi ai so taimi. Fai mai wala tau fai o tau saminga e whiatangi ai, o le waina fo I e fia ai tangata ola, a o tupe e au ngā I mea uma. O le tusi a whai launga, let me give you guys a background. O tusi a whai launga, to o tele o tangata e la tau te tangufi li liu whaaleanganga le tusi lea, a whai launga. Ai alo e whai tau a tō le tusi a whai launga, o lai tala noa ia Solomona, I lalo ifo le la. For my I lalo ifo le la under the sun. Everything under the sun. So Solomon, he is talking from natural standing point. O lai tala noa mai ilo tātou wola I le tino le nei tātou te whio lai. I le tino le nei, o le tupe e ao ngā I mea uma. I le lalo langi le nei. Le lalo langi le nei tātou te whio lai. I lalo ifo le la. Ai alu lai fai tau, le tala no ai mataha upu na iluma atu ma. Na tala no I Solomona, na foi mai ilalo I fo le la. Le foi mai tala Solomona, I tutu sai le tangata ma le manu. Ono lea, foi mai e oti le tangata, e pe fo le manu. A oti le tangata, e oti loa tangata, ona tanu fo I palpala. Fa pena fo le manu. A o na pe le manu, toi fo e tutu sai le na tangata ma le manu. E oti le tangata, e pe le manu. Under the sun, e tutu sa le lei. Ai ese I tātou when it comes to spirit. Le tano matus pa ia, e fo I le anganga I le mena sawai, ai fo I le pala I le mena sawai. So I le tusi la fai la unga is talking from the natural standing point. I le o langa, I lalo ifo o le la, under the sun. Fo meno le tala, o me I lalo ifo o le la. Lalo ifo o le la, a la tala no I lea, under the sun. Ye e malama la, I le whaavai o le tusi lea whai launga. Nā lai wha meta tusi pa ia, e ao ngā I le tupe I mea uma. Everything. Yes. Everything. E ao ngā I le tupe. Ai le whaatau ala e lau tupe le ola leanga o le ola le mea wha leanganga. O le ola ngā I le tino. Money is important. Amen. Fa mai nisi, o le tupe leanga tatu atu kawar whai lea, whai upu lea tātu tire I wha uma la whawhi nei. Amen. Tono le, mua Timoteo. Lona mata upo ono. This is the verse. Awa o le mana o I tupe, o le pongai lea o mea leanga umalava, ua mana na o tele I ai nisi, ona se ai lava lea o I lātou, I le upu o le whaatua, ua tu ia ai ua ati I lātou, e I lātou I puapua ngā e tele. For the love of money is a root of all kinds of evil. The love of money. O le tusi ia ai foi. Ia Paulo I lona atali I whaleanganga o Timoteo. Lea lai ave I. O le tusi lea a Timoteo. O le tusi lea so o se tangata lava o tala I ina le tala le lei.
ma au na ile atua. A fai te mana o si yaki lo wola whaale anganga po o koe re-examine yourself po o sa ole lo wola whaale anganga. O le tusi lea Timoteo, o le tusi lea mo tātou. So o se fai fe au, o i e pe o i le scan, pe o i le wha aka fo i le ke kua i luma. Ma si yaki oi, po o sa o, po o ese meo whaale tu awhi lewe, o vai kua e se i, o le kelo kei meo ke whai kaua kuai, o ke le pasi, sau o whaku sori, o le lai o kia u i whasi mea lea, koe adjust la i le mea, koe sau i koe o sori, o koe ke rea whaale kongu vale i, koe adjust, ko se pe o le wha aka le ia Kevin, wha aka le so sisu tala ina tala lei, lai tala noa paulo i lea, i lona atali i whaale anganga, wha how you conduct yourself in the church. Amen. Le laf matala Paulo, lai tala no ilunga atu mlano mai leuto batatu fo mai. For the love of money is a root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness. Amen. Greediness, and pierced themselves through with many sorrows. Elele anga le tupe. Elele le ifo le tupe. Amen. Elele anga ile situ, elele le ifo ile situ, e wai ele kule le kupe no kule anga. Pe o le tupe o le mea whainga luenga le lei. Ai o le matai le anga. O lo na pulea o le tupe. Ai misi ala pe e atua i le tupe. It's all about money. Money, money, money. Everything money, money. Hey man. Wa ele manatu ile atua nga o kupe o le mea fuina ele yuna avele tupe ma testing ground. O le mea tofo ai oi o fobeltara tu spaia. O le mea i eilo oa. E eilo loto. O na su e mai o ele atua. Su e mai o ele atua ile a. I tupe. Mea na fobeltara le atua. Test me. Tofo atu i ele sifurua i maritaulanga. I mea o lai ele tamau ingo tatou loto. Tofo atu la ia. E tango lai wha mua o ia fobeltara tu spaia i tutonu le. Amen. Tatu e fo ima ia fa fo tatu mta upulea. Pa i tutono tu sia Proverbs. Amen. O te lono o ta ua o te le fa alia tu ngot fo i upu ya te auto. I think in verse sfumatasi from oile fe upu iva fo mai. Ia e ava ya Jehova i lo oa, ma le fa polo o au mea uma e tutupu. Ia e ava ya Jehova i lo oa. O le mea iai lou oa e iai lou loto. O na su e mai le atua i lou loto. E su e mai i lou oa. Su e mai le atua i lou oa. Po o le mea la iai lea lou loto. O le mea whaila o la iai lou loto i le atua. O la inga e wha mua ino o lou oa po o lou tamau inga le atua. E mua le atua. Mea na whamatatu spa ia. Ia e ava ia Jehova i le oa. Amen. E te ava ia Jehova. I tutonu ole. Hey guys, amen. Lot of scripture, but hey, this is a Bible study. We study the Bible. Amen. Le lea whaare o tātou a whionga i ale atua. I tutonu ole mua Timoteo len tātou iei nei. Amen. O na eilisi vaengana i lalo tu esel tāua. Fwe mai. O oe le tangato le atua whepu sumatasi. O oe le tangato le atua e. Le tala noa i lau au na le atua. Ia e sola ese ia mea. Ia e tausisi atu i le amio tonu. Amen. Ma le amio atua. Amen. Ia e tausisi atu i le amio tonu. Ma le amio atua. O le upu le amio atua, godliness. Godliness is God in his fullness. Yeah. Ai alueva aipo le ale whamatala ino le upu godliness. Godliness is God in his fullness. O le tumu ato atoa o le atua. Tumu ato atoa la le atua. What does that mean? O la ia imanuia o le atua. Atoa imanuia o le atua. For me le tala tuspa ia. Bodily exercise profits little. Godliness profits all. Amen. For me o lea. For me o le tatou angalue ino le tino. E lai titi alana sel-selenga. O le tātou focus lai me kaukupe melengi. E lai kikia. O le tātou focus i le atua. Tātou te manuia i mea uma. Le ngato le mafau le lei. O le file mu o le loto. O le manuia le tupe. E manuia mea uma. E ke le moe fiki foi. Nasea. E ke moe lai file mu lo loto. Amen.
O la tala no ai, o le godliness is God in his fullness. Le la fa tala Paulo, la tala no Paulo, I mea ia o mea tau tupe mele ni, o la tala no I mea tau, mea fa le tino. Loa avela na fautuanga I lona tali I fale anga fa mai. But you, O man of God, flee these things and pursue righteousness, godliness, faith, love, patience, and gentleness. Le ave iei, e Paulo I, le me focus I lona tali I oi, Timoteo. O le tumu ato o toa o le atua. Amen. Ia focus I nea, ia ola mama, ia ola pa ia I lumo o le atua. E ese na le taua. Peno fai atas I promise, tatu e fo I tō o le lua korinito. Amen. Ine ia mawhai o na tātou to e ava ai e wha umamenu tā upu lea. Lua korinito no tā upu e valu. Amen. Valu fai upu iwa. Na whetara Iesu wha mai. A wā ua utou I loa. Le alofa tu no le tātou ali o Iesu ke riso sa tamau a ina ia. A ua wha amativa ina ona o outou. Ina ia wha tamau a inga ina outou I lona mativa. Ia ewa ai mua mua I le vaenga mua mua. O le upu le na tala noa le tuspa ia. Le tamau a inga. Sa tamau a inga ia na iai o Iesu le tātou te au na iai. O le Iesu e iai lona tamau a inga. E mau oa. Amen. E le o se Iesu mativa. You should know that. O Iesu le tātou te au nai, e le mativa. Sa mau oa. Na mau oa na whaata mau a inga ina o ia. Na aina, na saula ola I le lalo langi. Fumai, sa ta mau a inga. A ua wha mativa ina ona o tātou. Na wha mativa ina o tātou to pay the price. Fumai, a ua wha mativa ina ona o outou. Ina ia whaata mau a ina outou I lona mativa. O lala na faa, na mafuanga le na la ina sau ola I le lalolangi o io lea, ola e pei o le tangata mativa. Faa mativa ina ia totongi le tau, e faa tamau a inga ina ai oi. E iei la nisi e la tau te whai mai, o Iesu e rei manga o mia Iesu ni kupe. Really? Whenga e mō man ngākala. Amen. Where's the scripture? Amen. Wa to tele nisi e pe e fo le stangata. You know, fa longo fo melis kala la ngol se fe aunga. Like preach about prosperity. E foi mai o Iesu sa ola sa kele kupe Iesu lo langi nei no. Ele kele kupe Iesu lo langi nei. Foi mai langa lenga vaku le ofu fo lo Iesu lenga ave maliu ai vaku a fai le video ka ma fo le poi e venga. Fo mai ngalanga fai le video langa ka ngaka le ofu. Langa ka ma fai po i fa ka le ofu ka ngaka le ofu. Wa au mai le foi upulenga e kau fai mai o Iesu ngola Iesu kele ang kupe ka ofu ai no. You know, that's not ele o se au minga le nga o se upu e mai e kau fai montu o to le na alu Iesu alu na malanga fa atu mua ele o te mina mali wai ke ropo se ofu ngalangi se sia vange e afo ya Iesu ke minga se ofu nganga le ngapi e ka nga ofu ai le yola Iesu se o langa fo ile le inunga ile o langa le nei e o la tele ni tupe fo ile le ona na fa mativa ina ia fa tamau a inga ina I tatou o le tele la I o le mena ngalu e Iesu na tau mawhai Iesu ina ia totongi lo tatou tamau a inga totongi lo tatou tamau a inga. Amen. Leo ko kiki aka ko o aku ile mammon a le wo umar tatu taimi. Ale na tatu tau o te tala no le me ta o le mamone. Le mamone le nei lalo langi. La fo mai Iesu e au ino tatu fa o nga ina e fai ia tatu wo. Ina ia umatu leo langa le nei a laua tu mau pe le ola fa vau. Ia la uma fo le sio fenga nga foi upu. Si ka ko kala ngo ai. Si tatu tala no ai la. Ile to so ino tatu mata upu. Pa o le we eilo. O le fina ngalo le atua. So o sesi lava. Ia e manuia ile tino pe fo ona manuia lo wanganga. Amen. O tatu te mana o le fina ngalo nga le atua. Ia tatu manuia mafile mu ina io tatu wa. Ina io tatu enjoying the salvation. Amen. Ai awana I to yele ma fo ile lo tato. Foi mai o manuia le tua na o manuia fa le nganga e yai fo manuia ile tino.
Amen. So se isi lava o ma o le tali o le atua ta tauna e manuia umai me lua. Manuia lo wanganga, manuia lo tino. Manuia lo wanganga to e tele au tupe. Fa manuia ile atua ya te oi. Ai aila le principle. Amen. E aile principle ina. Le lafa. Amen. Okay, we have time here. Amen. Lafa umutu titu 10 more minutes for mine. A o laule nei e fai atu. O le ua i titi ana saito e lulu, e titi fo i ana sele mai, a o le ua tele ana e lulu, e tele fo i ana e sele mai, lana lena o fai atu te wha umat fai upu lea a, le uto e fo i mai. Ia taito o tasi ma fo a e pei ona fili i nona loto. Aua malatinga, aua fo i mara wha atau ana wina, aua e alofa le atua i le ua fo a i ma le loto malie. Laua tala noa i le fo a i, le tala noa i tupe, give, le tala noa le seed that you give. O le fo a i. Foi mai no la yo mta upun tato le tato tano ai e ma fai fo i le atua ona fa faula ia te oto o me alofa uma o lo o fa lava ina i aso uma o mea uma ia te oto i mea uma lava ina ia faula ia te oto nga luenga le uma. Amen. Fato a saudu foi upo e valu. Te Lord, the biggest revelation I ever see in a scripture. Verse 8 come after verse 6 and 7. E mua verse 6 mara 7, fato a saule mea ta o le verse 8. Amen. Ona so oila ira fumai. Pei ona tu sia, ua ia fa sala la wina ana mea, ua ia avatu i e matitiva, e tu maula na ami o tonu e fa avavau. Amen. O le nei, o le ua foa i tele mai saito i le ua lulu ai, ma le mea e ai, ia foa i mai e ia, ma ia faa tele ina ia outou fua, ma faa tupu e ia le fua o la outou a miotonu. He will give you the seed to sow. For mai le tala tuspa ia. And he that supplies seed to the sower. O oio le tangata lulu, the Lord will give you the seed. A avatu ele atua ia te oile seed. Don't eat the whole seed. Au e te aia umanga le selenga, ai ave se me lulu. Te losos tangata whaima umanga lava, ele wha apenga ke aia kalo, koe ai afoi. Ai ki airi ke pula. Amen. Au e ke aia umanga le kalo, ave le ke pula e koko a wale se selenga. Amen. So tangata whaifa ato anga lava, e lulu, ai au mai fo ile fatu e avea. A ona sele e ia le fatu e mai e ave a. E ave e to a wale selenga. Mea le na le tala notus pa ia te oi a whai te mana o te manuia i tūlanga tau tupe. So se mea la when it comes to cheerful po ngā luenga fo ai. We have to talk about money. Wai wha whiona e fo ai pa whai le se mea. Amen. I am not preaching money out of your pocket. No. I just want you to be blessed. That's why I want you to have the cheerful giver. Give i le tangata o lo o mo o mia. Ia te oile anganga i te alofa atu se tangata. Amen. A e fo wai. Fo meila i utala la fata oto. E tau i le atua i le fo wai i le mativa. E tau i oe i le atua. Amen. And that is always a good ground to sow. Amen. Hallelujah. Fa manuia le atua ia te outou, tātou tui so, tātou plokalame, se isi teimi, o i luma, i pēta ta e toi le atua, loutou soifua, e maloutou wola le tua, mātou ta mā, whaaftai nea fiafi, whaaftai la upu, au mātou ta tanoa ai, ia ma mātou, va aita mā lofina ngalo mo i mātou, pe e whaatatau i tupe, ai maise lava manuia i le tino, ona wa, whaapeona manatu le toa tele, o le ola mativa o lofina ngalo, ai le ai o lo fina ngalo ina ia fa apeo ona fa faula ia te matou lo manuia ina ia mafai ono matou fai ngaluenga le lei mangaluenga sili mo oe ma fa alaua i tele lo malo e tusa male tamau a inga male manuia o e au maia tama na e fetalai fo i lau upu tama e fia le ai pe a manuia le tangata a miotonu tama e o lava i o mātou ai ma me o lo o mātou no nofo ai o lo o wha moe i manui o mātou lau whanau tama wha fo i le vi inga i la o fio mātou te wha fo i atu lo vi inga nei ma se i o i le whaavavau lava amene ma amene hallelujah e le lango le atu nuu ia o el tangato le atua i manui o le atu nuu na te nofo ai no e lango le manui o le atu nuu na te nofo ai i le manui o le atua i le ia te oilo nā tari.
Amen. Kako kere fa moe pele fai mai le ko yenga luenga I kongo ngi usila mele ngei e manguia kevenia. Asia la ngole la o ngai le tu o manguia. Amen. O kere fa lango mang pe ke ola fo isa mo. Po fe la vol me ave o ke. I'm always believe I will be blessed. Amen. You know, sometimes you have to have faith. Fa tu fo ile tu. Kako ke ola yo lo manguia le tu asia. Ta tu te fa moe ile tu. Fa manu ile tu ile you know ta tu te lo tilo ni sila fa tu langa. But we talking about Emmanuel le li e fa manu e na I tato. Halula ie moe marfile mul nei fiafi. Malowi loa. O oio le tangata manuia, o lo mana o le tu e whaatu mulia oio na iana whaamanuianga, a ia e loa lona fina ngalo. He want you to be blessed. Whaamanuia le tu ia te o tau sa moa, ia ile anga le lei o le tua whaafetai, le whaavano ino o lo taimi, ia ma le avano fo ua e mafuta mai tātou plokalambe neia fiafi, whaafo i livi inga o le tua. Teta ia tu lo to soifua, ma lo ni hiola i le sa, le isia tātou plokalambe, mo taimi nei o Kevin Ruiva nei, a lofa tele mo o tau, fa soifua ia. Brother, keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. The incorruptible seed is the infallible word. It bears fruit when it's planted in fertile earth. When you're sowing the seed, some will fall by the way. The birds from the sky will come and take it away. These people listen, but they're not receiving. They show up just to be seen, but don't be discouraged. Brother, keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. In a field full of stone, no fruit can be grown. When the word goes in one ear and out the other, it's gone. Many people are torn, they're being choked by the thorns. Life is squeezing their faith, keeping them weary and worn. They get the good seed, but choose not to believe. And you cannot make them change, but don't be discouraged. Brother, keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. Good ground is where the people are found, who will live by the word, who will lay their life down. But they're not left alone, because the thorns and the stones are still there, but they don't